Okobarikia abagotu abari no borema nabo igo bari batari kwenyara inse ya Inua Jamii ogendrete ase chinsemo au meye county ya Nyamira mu birobero inigo cha Kabene uyokorekana ase egeti ya Jamhuri imeye sub county ya Nyamira South. Kolengana no muteneri we sub county ya Nyamira South ni korazirio kikobwatera namo nomo DCC we county ya Nyamira ase Nyamira South ni gobono Florence obunga abereka gotia buna babegete mirobere saine ko ne kibuna banta bagotu nabo igo bali no borema ase bonsi bali batari kwinyara baguchugurikiwa gwetera aso muroberi ina nabo ni gate biro buno ndo wensta baseko ngainwa nyare wakana chibesa aso kurikiwa ko umuroberi ina gotia buna abantu beso kimbacho kutarra chinsemo ko ne kibuna bali batekerane ase chinse mogete mbabe bakwirikia muri keitoko rwase county ya Nyamira job mangi na ikirana sayo na gutwarganira roboti umuroberi bokorikia abantu barense umuroberi Inua Jamii inse ya Nyamira South nigo cha kasegeti ya Jamhuri Gardens asoigoro no mokonyu mo county commissioner Florence obunga. Want to officially declare this exercise officially launched. Tupige makofi. Niga abantu baba bagwesokia ase obunge elinde kolikigwa yonko tabanga serikali yetu sayo sini asoto nyola wambito ruturo bigaro torugatia toruma naje base njito konye togore no na mariogo yegareje abantu bunantu ntubwati bantu bagatwaje base gura mariogo abari kolikigwa nse umuroberi oyo nabagotu bare igoro y'emyaka 52 batari konyora kibesa kya pension abana chintakana n'abakurwa chinka kitari kwenyara abantu bari no borema waigoro imeya Nyamira South nigo barabe bakurikia kera ekenyoro program vile tutaendesha hii registration for 15 days kwa Bonyamatuta chache na kesho tutaenda Bonyamatuta masaba Nyerere dispensary. Omovisa o social development orosagira Nyamira South Nicholas Rioki na saba bali no kugani bokolikigwa wesokia elinde baba kolikigwa no barema amana jitakana pia bagoto linde banyora siringeri fumiri kiromutien echo jira abeje ko bakwa. Tafadhali kama uko na pension usijilete. Boigo abali no barema mbase migo wesokia elinde kolikigwa person with severe disability. Sio walemavu wote wanasajiliwa katika huu mradi. Na ndio wewe usajiliwe katika hii mradi ya person with severe disability. Utaratibu ni upi au unatakikana uwe vipi? Person with severe disability tunasema kiserikali kuwa ni yule ambaye mlemavu ambaye huwezi mwacha peke yake na anataka attention. Ensemo y'abana chintakana na chinka kitari kwenyara abalendi babo n'abayiboli mbasa bakoleta abintu bikorokya bunambali no kuganibwo gosirwa. Tafadhali mtusaidie tuandikishe watu ambao wanahitaji msaada. Pesa hii ni kidogo lakini iende kwa yule ambaye anahitaji. Korende abamenyi be county Nyamira mbasaba ko bamaiso na gotancha kungaino nonde bwensi ekiagera umuroberi oyombosa toganirigwa kanira kende. Hii registration ni free. It is free. Hakuna pesa utalipa. Kuna wale ambao tunasikia huko mashinani wanachukua pesa kwa raia 500 wakisema ya kwamba utakuwa registered. Tunasema hivi, usipeane pesa yako kwa mtu yeyote. Registration ni free na utakuwa registered na ofisi either ya Children's Social Protection ama Disability Services. Sawa sawa? Tumesema usipeane nini? Usipeane nini? Usipeane nini? Mtu akiitisha pesa, chief ako hapo karibu, report that case to the chief. Ginko reporter ya Ndizi TV kurwase county Nyamira Job Maangi.